Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now presenting Badung Regency. Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan Bupati Inyoman Giriprasta dan Wakil Bupati Iketut Suyasa pada kesempatan ini menampilkan Ped Ayo dengan mengusung tema Segara Wisata, Awal Pariwisata Bali. Diawali dengan papan nama kabupaten yang dibawakan oleh pasangan remaja berbusana rias lelunakan. Dilanjutkan dengan barisan tedung yang dibawakan oleh para remaja atau pemuda Badung. Pemilihan tedung sebagai salah satu sajian pawai juga bertujuan untuk memperkenalkan salah satu usaha mikro yang dilakukan masyarakat Mengui, Kabupaten Badung. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Badung Regency under the leadership of Region Inyoman Giriprasta and Deputy Region Iketut Suyasa presents Ped Ayo with the theme Segara Wisata, the beginning of the Bali tourism. It begins with the Regency's name board carried by a couple of youth dressed in traditional makeup, and this is followed by processions of tedung carried by Badung's teenagers or young people. Inclusions of tedung as part of the parade aims to introduce one of the micro business undertaken by the community in Mengui, Badung Regency. Badung or Mengui, ladies and gentlemen, is known as the village that produced tedung or traditional Balinese umbrellas. To embody the theme of Bali Art Festival 2023, the representative of Badung Regency presents three main elements: the mascot dance, Sekar Jepun, the establishment of the first hotel in Kuta, and the thematic creations of Layar Samas. Tari Sekar Jepun, tarian ini merupakan maskot Kabupaten Badung yang menggambarkan sekutu bunga yang sangat harum dengan sari melekat pada mahkotanya yang mencerminkan menyatunya pemimpin di Kabupaten Badung dengan rakyatnya. Diiringi dengan sayup-sayup suara gamelan gong suling yang merupakan barungan gamelan yang didominir oleh alat tiup suling bambu yang didukung oleh instrumen lainnya. Gamelan yang berlaras pelog 5 nada ini diperkirakan muncul sekitar tahun 50-an. Badung Regency presenting Sekar Jepun dance. This dance represents the mascot of Badung Regency, depicting a fragrant flower with its essence attached to a crown, symbolizing the unity of the leaders of Badung Regency with its people. It is accompanied by faint sound of gamelan gong suling, a type of gamelan dominated by bamboo flute instruments supported by other instruments. This balok 5-tone gamelan is estimated to have emerged around 1950s. Gong suling, which is essentially a bamboo flute ensemble playing lively rhythms, is usually performed as an accompaniment to dance or drama. Garapan kreasi, berdirinya hotel pertama di Kuta. Pada saat itu masyarakat Kuta sangat berkeberatan dan memprotes dengan keberadaan orang asing berkebangsaan Denmark bernama Mads Johansen Lange yang kemudian dikira hantu mengusik kenyamanan masyarakat pesisir Kuta. Hingga akhirnya Mads Lange memperkenalkan diri bahwa ia adalah seorang wisatawan mancanegara yang berniat mendirikan hotel di pesisir Kuta. Creative creation, ladies and gentlemen, established one of the first hotel in Kuta. At that time, the Kuta community strongly objected and protested against the presence of foreigner from Denmark named Mads Johansen Lange, who is initially mistaken for a ghost, disturbing the peace of the coastal community in Kuta. Eventually, Mads Lange introduced himself as a foreign tourist intending to establish a hotel on the coast of Kuta. Finally, the Kuta community accepted Mads Lange, and with the presence of the hotel built on the coast of Kuta, the village of Kuta began to develop with its beach tourism until now. This creation is accompanied by a set of Balaganjar gamelan. Akhirnya,
masyarakat kota menerima Madslage dengan keberadaan hotel yang didirikan di pesisir kota. Desa kota pun berkembang dengan pariwisata pantainya hingga sekarang. Garapan ini diiringi dengan seperangkat gamelan Balaganjur. Garapan tematik Layar Samas. Layar Samas merupakan garapan yang terinspirasi dari tabuh pelegongan Liar Samas karya seniman kota yang bernama Lotring. Menurut beberapa sumber, Liar Samas berasal dari kata layar samar yang bermakna layar perahu yang sangat bajak. Berpijak pada gagasan tersebut, garapan ini selanjutnya dikemas dalam bentuk tarik kreasi yang menggambarkan banyaknya jukung-jukung nelayan di pantai kota dengan layar terkembang bertaburan, berkilau, diterpa sinar matahari senja. Excellencies, ladies and gentlemen, and now we are watching the thematic creation Layar Samas. Layar Samas is creation inspired by the Palagongan percussion competition called Liar Samas by Kuta artist Lotring. According to various sources, Liar Samas originated from the term Layar Samar, which means numerous boat sails. Building on this area, the creation is presented in the form of creative dance. This dance portrays the abundance of fishing boats or jukung on the Kuta beach with their sails unfurled, glittering in the sunlight. Accompanied by rhythm percussion, it provides a dynamic representation of tourism life in Kuta. The Kuta area remains a favorite destination for tourists from both domestic and international location. Not only because of its strategic location, but also due to its comprehensive facilities and the lively and bustling atmosphere it's known for. Diiringi dengan hentakan perkusinya, akan memberikan sebuah gambaran dinamis kehidupan masyarakat di Kuta. Kawasan Kuta masih menjadi destinasi favorit wisatawan dalam dan luar negeri. Bukan hanya lokasi yang strategis, tapi juga fasilitas yang lengkap dan identik dengan keseruan dan keramaian.